Wow, wow, wow. Ulala. Dekat tangan aku sekarang ni ada perfume It Can't Gold by Zimaya. Jom unboxing. Wow, wow, wow. Ulala. Wow, just wow guys. Bismillah. Okay guys, perfume ni bau dia sama macam oud maracuja. This one is the best leather perfume I have ever sniffed. Opening tu korang akan dapat slightly bau passion fruit yang bau dia macam agak masam-masam manis sedikit. And then after dry down tu dia macam bau oud tapi tak terlampau keras sangat. Tapi dekat sini aku rasa lah bau passion fruit dekat sini yang paling dominan di antara oud, dan juga ada sedikit bau passion fruit dekat sini. Perfume ni kan korang janganlah pakai pergi jogging ke, pergi main bola ke, memang tak sesuai. Korang pakailah kalau kata ada majlis pada waktu malam ke, korang pakai pada waktu indoor, sangat-sangat sesuai guys. Kalau dalam collection korang belum ada lagi perfume yang bau macam passion fruit, bau leather, bau oud, korang patut try this perfume guys.